nafasi. Awayombe wetu, wageni wateule wamefika hapa, waheshimiwa wote, machiefs na ODOs, tunawashukuru wote kwa kufika. Habari zenu? Tunafurahia siku ya leo kukutana na MP wetu kwa sababu tulikuwa tunamtarajia sana, tuko na shida. Na vile tulimchagua amekuja hapa kuona vile watu wake wanampenda. Bwana MP wetu Tabet Nyakundi, tulikuchagua na tunaendelea kukupenda. Wakina mama tunalia, tuko na shida. Leo umetufanyia makuu, umetuletea mbolea. Hata hii mbolea kuna wamama wengine atikaluka 2500 tupae mbolea 50 kg. Utaona vile utafanya mheshimiwa. Wakina mama mpo, si tunaendelea kulia mheshimiwa wetu atusaidie. Si mtu atusaidie leo, hakuna siku nyingine ataweza kutusaidia. Wakina baba na hao wako hapa, hata mbele zao simezeeka. Mheshimiwa, tunakushukuru shukrani kwa yote yale umefanya. Umesaidia watoto wale wenye wako na shida kwa school fees. Umesaidia wakina mama kuwasaidia na pesa zile yenye tulikuwa wanahitaji na kuwasaidia. Na kuna wamama wengine wako hapa tena wako na hitaji, wanataka hizo pesa siwasaidie. Si wamama wako hapa wenye hawajiwezi. Tunataka na hao mheshimiwa wafikirie raundi nyingine, hao wafikiriwe sana, wasaidiwe. Wageni wetu wateule, vile mko hapa, tuko na shida yetu hapa Sumbu, hata kitutu cha Chenot in general. Mheshimiwa wetu, tunaendelea kukuombea, Mungu wetu anaendelea kukuonekania, na wakati mwingine sisi tuko nyuma yako na tunaendelea kukaa na wewe. Tunaomba mtusaidie iwezekanavyo. Tunaombea nchi yetu ya Kenya, tunaombea MP, tunaombea our president Samuel Ruto, na hii mpigano yote iko wacha Mungu wetu atuonekanie iishe ili tuendelee na maendeleo endelevu hapa nchi yetu ya Kenya. Sasa tunaendelea kukuambia mheshimiwa, ukitoka endelea kutufikiria, hata hii mbolea ambao wametupea, fikiria vile utaweza kuturejeshea bei ya mbolea. Na ingine tunataka tukuambie, kuna wale watu wa katikati, umesaidia wakongwe, umesaidia vijana, na pia angalia hao mama wa katikati, na hao waone vile utaweza kuwasaidia. Nimeshukuru sana, na wacha Mungu wetu aendelee kukuonekania, barikiwa. Asante sana mama, ninamuomba bwana Atika dakika 2. Asante sana. Wageni waheshimiwa wamefika leo.